Khadun. Rukbatun. Oke, ya, oke. Sekarang coba tunjukkan uzunun. Tunjukkan sinun. Jangan malu-malu ya. Sinun mana sinun? Tunjukkan rukbatun. Tunjukkan khadun. Oke. Sekarang saya butuh 3 orang kayak tadi lagi di sini. Maju lagi yang depan. Yang belakang tuh, yang belakang itu. Yang belum ya, yang belum. Yang belum. Oke. Cewek-cewek aja. Cewek-cewek dulu ya. Oke, yang cewek dulu. Kan Cewek-cewek dulu. silakan satu siapa? Mana?